biara kwaba edeba attention TV eso na se edru awiase ya na chese megima adwa na yensem kwa na se meda apno so me ni mabedwafo akuku da mienu ahofefo kwa ebetwetwe nkomo yese ye nyina ye ni Manasseh ai ese we social media influencer and I wani Nana Agradaa evangelist mama part enya beef and at the same time so wani Reverend Owusu Bempa so enya beef. This is the case whereby say wakwa and oni Owusu Bempa akwa sorti o me no makwa settle o mo issue no and I was say okwa no ani ankase ye maami Nana Agradaa akwa solve o mo issue no Odru asori hono manye meko penny se brei asori penny for se brei ena omo kokoko ntoka ena aye maami Nana Agradaa say momma no akonya no na de ode bae ne nyina ye ntie na otie mu no so oh mama ne bone de me bae ya ne se me pe asumdue ena me ba se ye mienu de ye ni bia no ye nye de ye nka me pe se me nye nka bom ena aye nyina ye sister aye Afia Schwar edi se me abetu ja say ai Nana Agradaa na ne hye ne nkofo ne say omo say aye Manasseh ba omo ntu emro no inti me wo ekuku dam ba so no ahofefo Nana adwa amwa akwa ewo efie ha ne say sanso na amansanchia me akwasi mensa enso ewo efie ha ne say adwa me mo akwa ba ediba attention TV so me adoyare me mo pa me kafra awasi na we Oba de adaroma ade chipa bia chen there na mami share emfree akwasi so akwasi ususu se ne Afia Schwar edi abeto edwa no eye no kre se an oden na wo kafa ho to say bia wo ka se mama part asori no eye heaven way ombeye bibi abra mama part nsanim cause omo jususu se ono de ni opinion ni se mama part na share no nkofo ni se Manasseh ba munye ne nyedo aka den na ususu se de okan na yampa jo nyedi kan mefa nchiama wadofo a omohwe ntwemedie asama Afia Schwar kan me to me no my opinion menene ya again because there is no smoke without fire. There can't be a smoke without fire. So what I say and I say so far as a nipano ane nipa nya beef no e den a obeka ho asem e wana sorry dem say asem esi gina monten 82 and the church members for no so na be fontin tan aba laptop phones anyway no bia be hu say bia enhu ne eko enti so far as obia enhu ne eko ne de aye den a ansa no mbebo pop no omeka kire opinion da asoro na ne say a pop bi say na aye den ya boy make say what ya sisi aye adwuma mu ha we e bia na wo idea bi but idea no say penifo na nje antomo a me to me find adwuma and it is Afia Schwar kasa asem na to me no media me hu ni say one no ayeden na aya adwen penifo so ebu baby say ansa men kren so be sini terrace no na awadi asase aka achre no me nyawa yes the Afia Schwar kan odwen ho say yeah abema ya kasa bebre na said I also said there can't be a smoke without there can't be fire without smoke you know media for when you monya adwen if you say ebia na say I can they have phones and laptops you know what's going on the social media and omo hwe say omo sofo e be di omo sofo atema na say be kasa etia omo sofo and say ebia omo nipa no they would like to attack the person say be omo sofo no oh what that for because di matema me won ko me kwai de no adofo me kwai di mati say because ma me nim ho so ni any idea say papa ne be run I don't think say ma me no nim say mo be run papa ne be na so papa na cause me so my dream we me na kakra dia kwesi kan ye no de like my dream ye me na fi say obi a wa she obi say
hey asumesi ba momo no e mo no anka se mumma the opportunity ni entie bi o de ba I know they let me so go to me but what I'm saying is that menya sure say be ma me ni mu bi say I don't think my people know oh where some Manasseh everybody saw them. Okay. So I said see the congregation and the church members no be say omoye ma me was oh some work to that for be do matam kra they can do what they can fight for me. So mo so the air pon dia ma omo sof ma na so ma so go ni odo ma no. I don't think say ma me no e wo hu nim dia na say because what she no so to you guys again jadi see what he has for them like you know what the man or what number say ma me we obeya no ma kokone kone yeah to me there because to me if you was nigga na e ka say to me no ma me nigga you know one ka say make ka say me ebusiafo efie hanum say aye de pai efie hanum say aye de pai efi say eya mansancha me akwasi mensa say Asa men krensu besi ni tiase no na wo de asase akacha ni to no de fiashas nege ka no one ni ya adwen se your friend say asoyefo no entimi mpeti enye bibia without Nana Agrada's permission and Nana Agra amwa akwanso say enye no kre cause my asofo no anase meko panifo no church members na ye ade a omosofo pani beka say ye Nana Agrada beka say me wadofo a asem to me a omobeye de omobeka bi amame na mame fa nko Nana Adwa so Nana na ususu sese oni obi nya beef anaso oni obi nya kasa na utena se mu se ene wiase nipa ye nsa hwe intimi nkopa na to hu ne se de Manasseh ye se okopa acho eye ne kwanso ano na ne kwanso nipa ye nsa hwe ye fa ne se ye tie ye kata ene obi yesu nim da oba fi wiase akọ okay as we am kasa se wiase ye nim obi obekonda no obi obekotena see forgiveness aya ade wo se de ye ye dali ye bayi whatever you be so sometimes you'd rather the person to come and say oh sweetheart forgive me I'm sorry keke now they are come at all in so what na say adwon oh ma me ne penny sabe o kara room in this ma ka bi ete na ma ye ne born I can go to her or na me ni pa na me asra no go ye na me ewie me na me di na ye aju in ma me ko na wana mko pa na cho so mama me ye ma nye de ma nye ni ye anu kwa so me born e che me be me ko ma be ye de e be to me ye. I think he did that. When him say video na if you shas nigga ka say your friend say Nana Agrada na share ni nkofo no o sa say Nana Agrada won sache nwie if you say wo kon no ankasa ba e na ma sorry na gina ho na nka asori ben na utimi ba ye ma invitation card get out ye ma away na say yetia to still na nipa wa na ewom nti asam na if you shas nigga ka say Nana Agrada kuniba ene dina sha so you nti na so you na team no like dear what's your opinion me dear o kuniba na me dina ho okay for people so people will have misconceptions and no or yes and training to I say you be shasi me say ya de ene ye di party o e betu ya de ye de e course but me dear me hu so kuniba de asha so na say na be sentiment me dina ketin kasa nya ifia ye de e kana ye go bia no one evidence me no have any evidence that me aka but say I'm balasa e betumi answer me kan e betumi award ye na aso e na obi so obi an gidie ono did say Ghana aso na okobenya den obenya den fa hudie nti no Ghana we have the right to join any religious association that we want nti ono so ne opese okona o continue to nkata Ghana sorry yesi ne ba sha ase nti enko utumi show be say aso we hie nti menko akwasi na de fia e dia betum sesia ka se Nana Agrada ekuniba ene dia hye wontina asori no otimi pamu obi etimi chin to prison sika gari ni we ni na still amanfo edinachi then na wakafa ho onse sa asem we ya okan asem we die onse ayana amoka asem se obi friend nyame no obi ni na ho ene de abra onyankopon frame mama part na me ngina ho amaka se okum ne ba ene de ye no die me kasa me ne efia eya adwene ho a me ntimi nkasa bia betimi aba ne so o woni evidence se na me nua ba nkai
Any answer so no, so we are the honest if you don't have evidence to prove whatever you are doing. Oh, you know, because see, I would say, when your case now the court quarter, what are your evidence? Evidence Ben or the better say, and pap me who send or born me who send and answers a CIA, yet say her, Jayaki can't tension trending issues, see now. Obiako can answer my cabby, Mr. Manka. A cocoa says, what evidence? I just said, me come producer on not as a medical watch and says, no cray. And to know, say, or no, no, casse or cumuneba. I know a man as already tina, and no tear. Medium in dinner hobby, and my cassette say, no cray, by set or cassette. A biana, a bit me about say, boy, a bow Manasseh, or bet me a shade, Cheribia, and only dear Faber, been many years to the extent. Untimi nya de awa abra wo sofu pani enye den enya awe na ususu se de Manasseh koye na eye kwan pa so se o hwe ye woni ya ankase ya maami na Agradaa enya bi for sanso ni Reverend Usu bempenya bi for akọ oni papa na kokasa man to man wate ase na afi wo kọ ba na ususu se ya de papa no ye na na won se ewiase no se oya bone na se won se bone wa me ye ekese menu me ho a also kwasara wa nfache what I said. And I on so name we say, is you near see, I was set or cost a Boniface. And only pass on Boniface idea, so it means who said, oh, Bonnie, when am I intimate Boniface? Baby of the could be a papa bedouin. Now then, I won't come on my part if fear and I say one piano baby. Now, oh, yeah, sorry, Momuna. Oh, Connie, one of my papa. Abra, yeah, sorry, no, Nipadomo. Yeah. And I didn't so. I am a viral. Okay. I'm off with brain. I had done an sorry man, so a so upon you fee directly a wine the boom. So Obi and trap and found twisty and wine the boom. And I saw Bian Macasse, Manasseh a call. We fear a piano call if you can also could generate different issue. Because the betting about say, but gun of 1 year before dear, you bet me a creative say, hey, or call on an aquashisha and so much before. No so akufa bi for fraba enti asori dem na okoye no asori dem dia nkofo webre wo to so asori dem na okoye ne ye e good idea say obeko nipadom mu fi say bible class say o very say o kan bone e woni panim a the next time I say bibi why bibi na wapacha wo bi kana nipa be ban wa say aye down so etobetwa aye down but because when the guy then apacha that into obi anhu say sisi anu bone kwa upie kra na unsuro bi because we there waka ho asem dada but the issue say wan ka ho asem na ehye mu ukodu ba bi a usuro nti e bia na meken kra na mo benya mboa bi afi maami Agradaa ho da ko onim what I say onye maami Agradaa ye evangelist mama pa ti wo hwe me apacha facha me wa edini no etino be bia na obehia mboa afi ne ho no etino me hu ni say ehwo na okoy no e bad idea bia okay one call for bad intention afa my member na just last word and advice I would remember me ni say unti say obi ni Boniface o je ye na team obeku obi ni Boniface what tie me na so ma be kan je wo beti tawa na do be si wo bo obeti mi kura shoot we ko advice be na be ma Ghana for say obi oboni akwana nim ne ko pa acho onko nipam onfa si wo bi so advice be na be ma me eni na yeti ya si ya de ponya fo na ko pon asem kra ka say boni nti eni na ko pon tem aye de awa ai obi a ni wo wi asi a wo ye righteous obi a ye boni oso ka sem ade hwemu kra no ye de ye boni so ori na ko pon ko boy ye be wi asi ni bi sasa nya ko pon ka say the 10 commandments no de mayana say nia o ka say ye ndi so a ye boni so ka say ye ndi so nto obekunkum ye nyina ka obenya mara transasi so ana nto no nya ko pon no boy ye be wi asi no kra to me ye boni cha ya wuni pa no we hwan ana say dey nti le be si kwan se wuni ya wo boni ya na o ka sa facha na wo mfa nche me da puto ka me wa dia mo bia nse na me di kakai obi ani me na obi obewu ne and no me hu so obi post obi so we no she is very nice then I also no yare keto ni tini no ye one name say ni pa no be de obi o ka ni hu mbon wo so no na ebewu nti no ewi ase ye ni mo bia obewu ne ana obewu cha na say si obewu mpo no also wadan for your body na so ba even if so amba we nim po me kan so say brother sister me so my body me no facha me kra na in your heart no facha ni pa na ye nyina ye ni pa yan sa hwio na ye nyina ye ntena 6 feet na ye sister ye ntena fa ye body the church ye ho yes na I think say
asumdwe be dey but answer do wadan for asem so mu se wa ye me bone bisa mo se sa bone no de aye no sa menso ena sa me de ye na anka ba ye dey enti no se ye de ye bone tete obi so hwe se ade a wo de wadan for se ne ye de be ye wa enya wo de no emfa nko ye wunua enti hwe se ne a wo de ye wadan for no enya na ya ema no ntumi ntamade emfa nku se meku ana ase de nti ye hwe enya me ka se ye fa ye bone tete tete wo so ko ye wadan for bone ne ye de ye wa enya wo de no emfa nye wunua enso ye me ka Akwesi, I put your ben at the Ghana for say about this issue. If we talk about Ghana for say, especially social media, especially among we bloggers now, the idea. Okay. Omu asema na say omu ti bibia. Omu bisemu yi. Okay. Because ultimately ti asem na wonye dey posti. Wa bra won nim the credibility of idea na wo ye dey. O ye. And it's no yes, media for no bloggers na the idea. Share ye. And our face so no. Wow, we a leader. So we a leader when he say leader now we no like obey me control for because on for now we do money, we do money. The obeka say omonya no and no moye de. Leadership say bibini say we a leader na say when tinya aka say oh idea we munjai man car. Aye dan ede ntawantawa na be de ebeba ntinya wa wo ye leader bia no ma she utim say be live good example sane be ya be ma wana wodi wechi no so aye de follow wana mo abusiafo de nana adwa amo akwa ne amansancha me akwesi mensa eka ni say sebi mpedua sa wutwa oketre Maria na onwe enam bia aha ene bebe makwan amayede attention trending issues jumede no aba awieye na sama ne etwetwe ho nkomo ne say eye nyina ye nua be Manasseh we social media influencer ena woni revenue usu bempa enya beef and at the same time so sane evangelist mama part adodo na nse fe na Agradaa so enya beef ena wokọ any revenue usu bempa akwa settle down man to mama kasa bema dey sisi na mo dey ache we na okọ akopa na Agradaa chowa meko pani sibre sorry mpani fonzo sebre ama sisi Afia Schwar say mama part eni won na share ne nkofo ne sese eye Manasseh ba onu embo no me am di dwumade na ebe som mo na di am giswa ne adua na de share akosia se wa ampa for bracket afenso so mabega fo a woti omonka eye nana adwa amwa akwa sanso so na eye amansancha me akwesi mensa na me twa wo se ye social media handles no be like na wa share na wa comment makram